Sanibonani ibizo umchasiseli isiminyaminya sentombi zasemzimwana eqhubeni kwakho kwakumaya phansi ekheze emaphisa la ngibuya khona namhlanje ngihleli nenkosazane la njengoba sasishilo nje ukuthi sibuyisa isithunzi kuMaskandi namhlanje ngiphakamisa uMaskandi wentombi ngiphethe la intombazana uShuniye Ngwane dadwethu yebo njani nkosazana ngiyaphila njani ya abalaleli emakhaya kade bahlala belindile ukuthi hayi bathi Gwaza ngathi uqinisa kakhulu ngapha kuMaskandi wensizwa amantombazana siwaboni ngase ngicabanga ukuthi hayi kulokho ngifuna ukuqinisa impela ukuthi wonke amakhosazana ngicula uMaskandi avele kulolu hlelo sis ungachazela abantu ukuthi nangu uShuniye Ngwane namhlanje sesinayelana uShuniye Ngwane ubani usukaphi size simthole namhlanje sewumculi kaMaskandi. Okay, sanibonani nonke babukele emakhaya okhuluma uShuniye Ngwane ngibuye eKhezi eSt Joseph. Mkhaya wami makhelwa. Ngabe ngazi. Umculi kaMaskandi. Yeah, shuthi ngingumculi kaMaskandi osafika namandimeni odinga uxhaso lwabantu nesupport nayo yonke into nje engangenza ukuthi ngijabule futhi ngibe nekusasa elihle. Shuniye Ngwane uqala ufike nini la kuMaskandi engathi ukuthi imisebenzi yakhe sikhona kuMaskandi isimngaki ngiyazi kulezi insuku sokwashintsha kusefana nakudala ukuthi umuntu uzothi unama album amangaki una sokwashintsha nje umculo usungenye indlela abantu ingoma seyiphuma nje uphuthu wena usunengoma engaki ngithi usunama album umsebenzi wakho nje okwalesi sikhathi ungakanani nje kuMaskandi ingakanani indima nje osuyidlalile la kuMaskandi. Okay, kushuthi into ebengiyenza before ngaqala ukuthi ngifeature abantu bengekho sure kahle ukuthi ngizocula noma cha, and then ngakhipha ke isingili ngaphinda ngalandela ngenye yesibili then ngakhipha ialbum this year enengoma ezu10. Shuthi ngine album eyodwa nama single ayi2. Ingoma ithi i-album ithi Niyakhuleka isihloko se-album. Unama single awu2 owa-feature noma mhlambe sewaxabana nalabantu abafeature susesaba ukuthi ngafeature kubani nobani sokuthiwa hayi nje ngafeature ingoma zami no kushuthi ke ngafeature iDlamazondo. Okay, ngafeature Inxele kaSelo and then ngakhipha mina yami isingili ethi soka lami bayakuthanda abazali bami ngabona ukuthi abantu bayajabulela ngaphinda ngakhipha futhi esibili ethi intando yakho ngabona nakhona ukuthi hayi kushuthi kuyaphusheka then sibona ungcono ukuthi ngcono ngizenze yeah then injani abantu ukuthi bayamukela bakwamukela kanjani abantu bomculweni kushuthi into engayisho ukuthi abanye angazi abanye kodwa la engibaziyo ukuthi bangamukela kahle ukuthi abantu angeke bekutshela abanye mhlambe babekukhohlisa ngoba bebhekane nawe emeshweni kodwa nje abantu esengike ngahlangana nabo abangenza ukuthi like ngibe namandla ukuthi ngiqhubekele phambili ngoba akekho umntana ozalwe ehamba umntana uqala ngokukhatha bese yasukuma uyahamba ke so nami nje ngokunjalo shuthi kunjalo kuMaskandi ufika umculo wakho oqala ukucula noma mhlambe ukwazama ukotopisa ngako gospel nangapha ko bathi le enginokubona kakhulu amantombazane yenza le fast le yabo sis Abigail le nabo Getty noma qhamuke nje suhlala Maskandi yini uyawuthanda Maskandi into okhule ngayo noma nje nawe ufika njani lo ongakayitholi nje le nto ukuthi ufika njani wena usuhlala uMaskandi. Okay, kushuthi kuMaskandi ngafika kanje benguthanda vele uMaskandi ngathi mangifika la eGoli ngahlala eJaradini namaZulu. Okay, so umngani wami bethanda uMaskandi nami ngawuthanda uMaskandi ngo2018 izinja zami lumathi zimphelezele eThekwini kuMaskandi festival then ngahamba hayi ngabona ukuthi hayi kuMaskandi kumnandi then bese ngulalela vele ngabona ukuthi hayi phela khona into mhlambe njani engayenza nami kuMaskandi so uMaskandi ngiyawuthanda vele angikaze ngizama ukucula omunye umculo no. Okay, kuMaskandi ke bese umuphi umculi engathi mhlambe mina ngithi ubonelela kuye o mhlambe ngithi uya inspire nje kuMaskandi no matter waKwaZulu no matter wakithi nje eZimbabwe noma wakuphi noma waseTanzania nje umuntu o-inspire kuMaskandi. Okay, kushuthi umuntu o-inspire uSiphesihle Zulu ocula noKhozani nje into eziningi ngizibukela kuye. Okay, that's your best artist. Mase sibheke kwelakithi umuphi umculi
ongathi wena uya inspire and why? Oh, like mawuqala ngokuthi ayisho ukuthi akona. No, like ngibhekelela ngale kakhulu kwaZulu Natal. That's why nje. Futhi nje kwabakithi awuboni lutho. Ngiyabo. No, ayukuthi angiboni lutho, ngiyabona kodwa mina ngithanda le. Kakhulu. Yeah, nasenyaweni like ukuphotha unyawo ngafundela khona ngale. So la we are trying ukuthi kunenye indlela abaphosa ngayo inyawo le ngakini. Then kule indlela kwaZulu abaphosa. Yeah, kunomehluko vele unyawo lwakithi le nolwangale alifani. Olwakithi lwenjani? Phelela endleleni. Olwakithi uphelela la. So wena as ku performer ngicabanga ukuthi iminingi imicimbi osuyenzile futhi masungitshana ngalo ukuthi okwenyawo ngicabanga ukuthi ke kweyakho i-team abantu abagidelayo abantu babo. Alright, kushuthi mina makuthiwa impela nangu umcimbi indumezelo yonke. Ngoba awuyezi i-festivals phekwayo manje siyahlela. So sifuna ukuthi ube omunye abazobe bekhona. So kumele singaboni surprise. Alright, kushuthi into engizoyenza mawuthi khona umcimbi okhona ngizothatha laba bafana amawele la khona abafana bawu2 okuthiwa amawele laba abagidela ojikelele abantu laba abagidela ngababona begidela ama-Jones kodwa. Yeah, bagida as long as khona into abayithola ngisho labo basemsebenzini uyakwazi ukuba high. Bahaya labo bhuti laba. So nami mawuthi khona indumezelo yomcimbi ngoba nami ngiyazithemba esayidini lami. So ngiyabe ngizodonsa bona siye khona. Wo, kushuthi kungani wena ucabanga ukuthi kwela ngiyeke lapho. Okay, awukhenhlelo zokuthi mhlambe ke right uthola ingane landa ingane lapha eSt Joseph Sanetsen kuphi kube yizo mhlawumbe oyitrainayo uyigroome zigcine nazo mhlawumbe iphakamisa unyawo lungasabi i10 cm njalo okusho ukuthi iningi la lithi. Ngeke ngazama ukukwenza lokho kodwa ngabona ukuthi hayi la ngizogaqela. Suke wahlala pha suke wabuka iqembu lamachwane. Amachwane amahle. No, ngiyazi igama ngwazi amachwane. Uboke uyohlala phansi uzobona ukuthi unyawo lwasekhaya liphelele emoyeni. Khona olvela. Dadewethu ngiyengibone imicimbi eminingi isenzakala abantu abaningi mase bekubona so bake bezwa kuthiwa kwaba lesigameke sake senzeka eZibrapon mase bekubona kanje ngiyazi ukuthi abaningi sebelindele ukuthi mhlambe kukhona okunye abazokuzwa ngakho kodwa ke engizokusho manje ukuthi kunemicimbi esazolandela ozoyenza abantu ubathembisana ngokuphepha ukuthi abantu benga associate kakhulu ukuthi mase besibona kanje bethi ubathembisana ngokuthi imicimbi elandelayo kwenzeka kanjani ukuthi sibe sure ukuthi we are safe. Kushuthi ngabe ngizofuna i-security eqinileyo. Igade lapha ubona ukuthi wonke umuntu ongena phakathi ungena right akekho umuntu ozolimazana nomunye ngaphandle mawukuthi phela khona abanye abantu abathi uma befika emcimbini umuntu usengena uyaphuma uyangena uyaphuma so umuntu olimelela ngaphandle emcimbini ngokwakhe kubanzima because umcimbi usuku phakathi la vele esihlele khona ukuthi umcimbi la so umuntu olimelela ngaphandle ukuthi yena uyangena uyaphuma lokho asekuphuma kuye kodwa next time mawuthi ngizoyenza umcimbi ngizomeka sure ukuthi khona abantu abagadayo lapha kungabi khona umuntu ongena nento elimaza umuntu phakathi. Umcimbi wakho mhlawumbe oseduzo kwamanje singawubhekela la kuthiwa abantu bazokubona khona. Nayo kwamanje yeah awukaplani angikakabi right because of lento le yayenzeka ngale so yeah ngiyahamba nje ngisancedisa mawuthi nami ngimenyiwe ngiyahamba kanjalo kodwa mina okwamanje ngisase right. Kunzima asikisi kuloko ngikuzo uthinta ukuthi une album entsha uMaskandi siyabona ukuthi i-special mangilokhu ngimanga ukuthi uMaskandi wangakithi indlela ogrowa ngakhona ngathi udonsa izinyawo ucabanga ukuthi yini kahle kahle engathi mina ni uMaskandi aniyenzi kahle yini like engathi mhlawumbe iyenza ukuthi singabheka irumba ngithi expand iyakhula. Alright. Ilanga nelanga mangathiwa kuvele umculi omusha werumba
you will go boom, sibonile abo King Nation, sibona DJ 20, sibona Ndakutshekile nabo bani bani. Yini wena ucabanga ukuthi yenza ukuthi ingoma zethu zingatrendi siwumaskandi, yenza ukuthi abaculi bethu noma umuntu efika kungabi na that thing ethi boom kube kanjalo yini kahle? Okay, shuthi into esengayinanzelela mina ngomaskandi waseZimbabwe ukuthi abantu baseZimbabwe umaskandi abawazi. Yebo bayawazi, bayakwazi ukuthi khona umaskandi ne, but ma wena ufike wacula umaskandi khona abantu abanokweyisa ukuthi hayi wena usuzenza umZulu, kanti no usungazenza umZulu, uyenza into enjani esenhlizweni yakho namaXhosa awucula umaskandi. Yebo, so khona abanye abantu ababethi kanti lo uzama ukwenzani, kusuke ngizama impilo nami njengabanye abantwana yabo, so basitshela ukuthi vele eZimbabwe kunamaskandi. Usumningi kangaka manje mina phela ngicabanga ukuthi amaqembu omaskandi manje bangathiwa nje amaqembu azomaskandi eZimbabwe asela ko 100 and something. Siye sahlala phansi nezinye insizwa kwelinye ilanga sithi sishaya nje list saphelela la ko 1 something. Okhomba ukuthi ma umuntu ethi awukho umaskandi angazi ukuthi uyobe echaza ukuthi bayeyisa abantu basekhaya ukuthi ucula kanjani umaskandi ungaseZimbabwe. Futhi sokwabekelwa nje ukuthi wonke umuntu noma ucula kahle noma ucula kaba abazingeni nje uzolalelwa yilabo abantu abakuthandayo nabakuzwisisayo, kodwa nje the rest bayasola ukuthi hayi ungaseZimbabwe ucula umaskandi phela nje. Futhi lento do you think ukuthi yiyo mhlawumbe nomthela sinokubona ukuthi kuney'nsizwa ey'ningi ebesiculana sicula nazo la kule game kaMaskandi esezibalekile uMaskandi esengibona abaningi sebevela kwamanye amacassette sebecula irumba. So ucabanga ukuthi lento oqeda ukisho manje yiyo egcina isidala ukuthi abafowethu abanye balahle phansi iginci zoMaskandi phela baye kurumba? No, lapha ngibona ngathi umuntu mase eseshintshe sesiya kokunye ubona ukuthi into ayenzayo ayimusi indawo. Ayimusi indawo akayazi. No, ungaba yazi into oyenzayo kodwa into oyenzayo usungagcina phela ushintsha umqondo. Nami sengazwakala sengicula irumba ngelinye ilanga ngoba ngiyabe sengibona ukuthi lento le ngiyenza mhlawumbe abantu abayithandi or abayi-understand. Abayi-appreciate. Abayi-appreciate, yeah. Kodwa ngoba sikhuluma kwamanje wena nje njengoshulike ngayo basaku-understand abantu basaku-appreciate. Angeke ngivuke kusasa sengikubona ukuthi abanye babuyali. Hayi mina kwelami side ukuthi sengasitshela ukuthi lento engiyenzayo angenzeli mina ngiculeli mina, but into vele engangifisa ngisho kudala ukuthi hayi ngifuna ukwenza kanje ene nginokuzama mina ukuthi ngishaye ingoma zamadigongo la ngicule, ngiyabona ukuthi angikhoni mina ngizithandela umaskandi ngizobula umaskandi. Yokuzubala ngokuthi you went to event kaZinja Ziyamluma 2018. Kwahamba njani? Kwakumnandi ngale, kwakumnandi into phela eyangenza ukuthi ukuthi hayi nami khona into engifuna ukuyenze yami, because bengamind ukuthi mangihleli ngithathe ifoni yami ngirekhode ngiposte ku status ngicula nje ingoma zabantu, understand abantu bele kube ngibuza ukuthi why ungacule okwakho, yabo ngangizibuza ukuthi ngizoqala kanjani, kwenziwa njani e-studio, uyenza njani ukuze ucule, but ngenxa ukuthi vele kwakuyisifiso sami kwagcina kufezekile. Zikhona ezinye intombi ezicula umaskandi kwelakithi ngicabanga ukuthi uyazazi. What are your comments ngabo? Mhlawumbe mangasho ukuthi hayi ngazi ubani nobani bani kanti ungathini nje ngabo? Ungesabi ngoba mabe khona la bona bazokushaya befuna. Yeah, ngisho ngathi hayi what ngisho ukukhuleke usho. Yeah, bakhona engibazi abacula umaskandi noma ngaze ngibabone. Amantombazane ngiyazi ukhula makhula. Ngiyazi igcwala guma. Okay. Ngiyazi khona lo usisi esihlangane naye egroupini. Uthiwa umazakelo wakhe. Yeah, ingoma yakhe ngikade ngilele ngidlala ebusuku, ngiyayithanda ingoma yakhe naye ngiyamuzwa futhi. Khona intombi yokukhanya naye futhi. Yeah. Omunye ubani vele. Hayi ngithi abazwayo mina ngazi imkhaba nje abangithi mina ngisebenza ngayo lento ngazi abaningi mina bengifuna nje abazwayo. Ngiyacela uma uthi khona mhlambe ngivalele ngaphandle ukuthi iziningi izinto ezisekhanda. Yeah, umaskandi siyabona ukuthi ukhula uma ungabheka okwenza ngikubuze lokho kungukuthi
umaskandi ngiyabona ukuthi ukhula kakhulu einsizweni and kubosisi awukhuli kakhulu and futhi abosisi kumaskandi ngeke babuye bezobaleka bethi mangicula umaskandi gcina kuyikuthi njengesikhathi esiningi irumba ngeke kuthiwe intombazane wayibona ithanda irumba wathi ukushuta ayinasimilo yonke into angicabanga ukuthi nakumaskandi kunento enjalo no ikhona into enjalo because into enzakalayo ne khona isketch sami engisigqokayo mawuthi ngiyagida isketch sami lesasiveza yonke into mawuthi ngiyagida ne so khona abanye abantu ababesitshela ukuthi mhlambe ngileso sketi okwenzakalani mina ngazi babacanga ukuthi mhlambe ngileso sketi lesengida ngazo kanti hayi mina isithunzi sami ngiyasihlonipha futhi ngiyazazi no suke ngavezi suke ngisemsebenzini ngaleso sikhathi leso uma ngiqeda ngikhumula isketi ngifake ebhegini ngigqoka impahla zami abangazi ukuthi ngigqoka kanjani so kukhona abanye abantu bathi hayi wawugida uveza ithanga no suke ngibhizi phela ngicabanga ukuthi thina insizwa vele kakhulu masikani mayihleli phansi bakithi ungagida ungaveza ithanga usisi uyobayini kodwa yazi ukuthi insizwa le ithanda masikani ezemakhaya omadabudabule bayathi ukuthi hayi sisi vele alright wena unjani laba bathi ungenzi lokho abantu abangawaziyo umaskandi because mina into isketi leso sketi lesengida ngisigqokile khona la ngasibona khona ngiyasithanda yabo sigidisa kahle angikwazi ukugida ngigqoka isigqoko sami bafowethu le emakhaya bakithi aniyeke ushuni nesketi sakhe agide ngaso apromote umculo wakhe nesketi sakhe dadewethu mangathiwa mina ngikunikeza now 5 minutes or 5 seconds or 5 whatever 5 hours ngibona nansi istage promoter ushuni yengayo manje nginikeza isikhathi ngithi naba abantu bahlela lapha manje kunomuntu ohleliyo useLondon kunomuntu ohleliyo use-America kunomuntu ohleliyo koZwimba le kunomuntu ohleliyo manje useNatal kunomuntu ohleliyo eButswana ubukele lo hlelo ku-AVG reality uyabona ngihleli nentokazi ushuni yengayo ngithi mina thengisa ushuni yengayo tena abantu ukuthi mbani ushuni yengayo yini into engenza nje eyiyona yenza ushuni yengayo ukuthi naye cabanga ukuthi hayi lo sisi ngambize emshadweni wamhlanje alright kushuthi mina ushuni yengayo intombazane ethanda umaskandi ethanda ukugida uthi like mawungangimema nje noma ngabona iposter yakho ngiyahamba ngiyathanda nje ukuhambela abantu kahle ngithanda ukugida khona lento eyenziwa abantu ukuthi umuntu mayecula like ungasihlalela endlini yakho ungasihlalela endlini yakho ungahambi emcimbini yabantu bathi uzenza celebrity ungahambela abantu emcimbini yakho bathi uthanda ukuhamba ugcwala indawo yonke yabo and mina ngulwa umuntu othi mangifika emcimbini ngazokhala irumba shame ngiyasukuma jive angikwazi ukujive ne but ngiyasukuma kanjani ngijive noma yiphi ingoma edlalayo ngiyadlala so khona abantu bathi ayibheka lo naye kanti wenzani angazi ukuthi kurongo kuphi ukuthi mawuhambile kufanele ngenze njani ufike ngihlale phansi kumele ufike ujabule phela masuka siya emcimbini vele ireason esisusa phansi entertainment so khona abanye abantu ukuthi babe sebejaja ngezinye indlela ongeke uzi-understand nje but akukho njalo umuntu nomuntu uyazazi ukuthi wenzani futhi kulento aki ulande ini ufuna ukuyaphi nempilo yabo ngizwa kahle mina abantu abahleli lapha emakhaya bakithi bangagcina bethi maybe mhlawumbe akusuhuye ushuni yengayo akunikeza abantu ukuthi bezwe ukuthi awuwe angazi noma uzothi uzocula noma uzoyibongela noma uzokwenze njani kodwa abantu nabo bebe sure ukuthi hayi uye lo nezwe esihleli silizwe phela abanye abantu abakaze bakubone bahleli bezwe ingoma zakho itrend lapha ku WhatsApp bezizwa idlala kuphi ake ngizwe ukuthi uwe angizange ngayothenga omunye umuntu alright shithi uzocula iphisi no ucula ingoma ungacula iphisi ngicula iphisi yengoma phela abantu abangazi ngayo alright le ngoma ethi thando lwethu sonika amabhinqa Mem material noma ngasibeka amabala thina wasitholela imali so lapha kushote nje ukuthi mina ngibe ngishape esemuva ngilo bakithi siyandithanda kakhulu emakhaya ngihamba nentokazi lapha ushuni yengayo inkosazana nje eShaw Maskandi ngoba eshethu usafika bakithi siyacela ukuthi nimnikeze isupport ikakhulukazi engikucelayo bakithi ikakhulukazi kubodade wethu bakwela kithi kakhulu ngiyacela ukuthi ngeni support bakithi umculo womaskandi ikakhulukazi umculo wezintombi siyacela impela ukuthi
kube yinina eniphakamisana nodwa nathi sibonele kini thina insizwa nje uMaskandi siyaphakamisana siyapromothana siyazana insizwa sizazi ngisho ngezibongo za engicabanga ukuthi nina nani kuyadingeka ukuthi kube njalo eintombini nazane nomama mpela ukuthi khona nathi sinosisi onje ocula uMaskandi eniyiqhenya ngayo njengoba nathi nje siyiqhenya ngeinsizwa lapho amacwana amathozi nje ziyamluma amabhukudwana oqeda umcimbi omajozi odla amazondo yonke le gang siyayiqhenya ngazo sizinsizwa sicela ukuthi nani nje nihosisi ke nje nisupportane nje ninotho ubalile lapha ukuthi baningi osisi abacula uMaskandi noma engababalanga bonke ubale laba baziwa ngithi washo ukuthi yena angithi kudla yeah so wena osele hayi ukuthi bakithi bakushiye ngoba bakuzonda kodwa ukuthi sibaningi futhi siyafisa ukuthi nikhule nibe baningi dadewethu ngicela ukuthi ungivalisele emakhaya uthena abantu ukuthi uShuniyengwayo bamthola kuphi abafisa ukuthi manje baxhumane nawe bangakuthola kuphi njalo abafisa ingoma zakho bayithola kuphi mhlawumbe unama page unama YouTube channel isikhathi sokuthi manje uthena abantu ukuthi bakuthola kanjani. Alright, shoot ingoma zami zitholakala ku YouTube, ku Facebook ngishuniyengwayo, ku TikTok ushuniyengwayo, page anginalo and angilithandi page. Ngasho mhlawumbe ukuthi ya ngicabanga ukuthi kwenzela ukuthi omunye umuntu ohlele office uthi ngawo le page avela bekwazi ukuthi what's the reason ukuthi alright kushuthi lapha e-page ni mina ushuthi sengicreate i-page lami ngisekumele nginale nto ngicela ningifollow bafethu ngicela ngibone ngathi mina yangisinda le nto leya lokhu ngicela ukuthi ngicela ukufollow. Okay, hayi ngicabanga ukuthi phela ungalivula page ube nemanager, imanager yakho runs the page yonke lento. Yeah, beside that yeah, mawuthi manager izokuzodlala leyo ndima leyo ya kungaba right. Iyadinga ngempela page ngoba ke kulula ukuxhumana nabalandeli ngepage than ngeaccount yakho yabona. Kuba lula ngepage ngoba ufaka izinto lapha kubone umuntu wonke kanjalo. Kodwa ke ngiyayizwisisa nje into esho kushuthi wena kahle kahle into ongayifuneka ukuncenga kakhulu. Yeah, follow ngani ngfollow nabantu abafollowani yeah, so somebody manje ngihlala ngibhala everyday ngicela ningifollow no. Sentana kakhulu emakhaya igama umchasisele isiminye sentombi zasemzingwane exhibeni kwakho kwakumayabo ntonjana zababiro zadlula ngendlela zacela ukufihla ikhanda emzini omkhulu kaNongcebo zavuke kusense sibeletha abantwana sinithanda kakhulu bakithi uShuniyengwayo udadewethu lapha ngoba sishilo ukuthi inhloso nje ukuphakamisa uMaskandi kithi ngicela ukuthi uhambe uyo subscribe ku channel yakhe ka YouTube ithi uShuniyengwayo laba bathanda uTikTok ningamlandela na ku TikTok niyathola okuningi ngaye nakhona kuthiwa uShuniyengwayo bese ungakhohlwa bakithi ukuthi usubscribe la ku AVG Reality bese uhamba futhi uyo subscribe ku AVG News nginithanda kakhulu emakhaya.